medasi de dikano mumwa me na mumwa supporters e wo wiase nyina ne pass na kese ni kan video sasa do ayama ye ni so na nyame pese e kan se e wiase wo pata papieto ya de mra na wo ana kikiki so nyane tra hodi e free mra net na sane ne ne has kwa ye no baba ya da ha no e ka se e kan wasema na da nyano ne bobo e ka kira wo mu se e kwa bia so park ne be ampa nyame ato park na chi te de ka sa sika ne players rank asano modern boss in recent times and in recent performance ini amejase edu baby a yana obi ka se bia o se boy for se de nam so obi fie ye no e se obi de coach ka se bi se politicians ina run fantasy but o chechire mu eno a china ye tu na morning team ko kasa en coach ko kasa e technical ni se e so aba enti no se ni pa de o se promo wa mia enwu enti so personally wa mia enwu enti de coach ka no na bi te chira no bato chira eno na chenche pa ina team no o mato mo wase ene ya bia no has a folk omni Kotoko body performance no eye ene match aye boy no eye ada we have matches on my body a we ka say we take Kotoko ye show best 10 but o ma ye o ma dwen say has ni Kotoko shia ye be ye yam o ma say de ni nyina bese eno ti o mo engoku o mo enti ni nyina chi de meka say even 2-3-1 ana 3-2 na yinya ye nya me pese eba na because eni je nam di nya 3-1 se nam kam ko fia e bi kwan kan ma because eni je na apro so enti e ko ba se no ama eswati esuti ate ne kire se e wo se ye bombo die ma ye tim ne de se ye hye wan ana tu a ne wi eno ba boya ma ye kodro ye bo ye be ye ne na yi Mr. Black Stars who ha performance a wo putin ya ama Kotoko games what is Mr. Black Stars no ko ana me no ya adwene se wo bisa sa question me da se pa lamte me ka ho bi na ye fire e wo radio stations o deserve say okọ so o deserve so okọ because we have football amu and da bia me ne kasa bi bisa say na o pass a wo man aya na o nantabro na ba be di animu na o na no we ko bi akira na because o ma pass bia o dwene ho awon ti ase last as foreign players if we want to be more big but then has no sabi in nim for important at the place and Asante place to one of the who samia who deserve say to me friend last based on your performance in recent games do you think Kotoko is on the way to winning the league with the second coming of coach Prosper Ogumana what is that question was what I say ya no drama and yet grad direction the corner so near nam na de wo mu nie Kotoko supporters who say the commenters much for you look at be say ye kura e dina ye papa mu a biase ni nyina ye nkambo mu ene ku ye no odo na masa ne we say it is a sly ye kambo mu a ene ma be yi oh I find the end my catch on say but a papier to ye de mrane wo emrano na akire and then no be emrano na achewa has so and that kiki me say onwani tra hodi they say dia no be boko the plan of hey pokunti kwa legend or ba musie manu so we no bo yes ya de me ya say what we be say no ma boy ya eye wo ni pa no be yes and ma omumma so omumma and wo bakra na nko hye has atade no wo say wo na wo yesi and ye better supporters na say ade o ma ye no so ya bre musika ya no ya de